osjećate pritisak u prsima, otežano disanje. Evo kako svojom bioenergijom da to riješite. Najjednostavnije. Dakle, normalna stvar, prvo pokrenemo protok energije kroz naše dlanove i prinesemo ih prsima. Na taj način poboljšavamo rad našeg gornjeg dijela pluća, ali i donjeg, ujedno energija cirkuliše kroz čitavo tijelo i naravno timusa koji je jako bitan i sa njime zajedno i štitnu žlijezu. Dakle, prinesemo šake prsima i držimo minutu, 2, 3 dok nam to odgovara i odmah nakon 10 sekundi osjetite olakšanje pri disanju i opuštanje naravno. Eto toliko, jako jednostavno. Protrljate dlanove dok ne postanu topli i onda oni zrače energijom. Prinesete ih uz pluća i puštate energiju u njih, olakšavate disanje, funkcionisanje pluća, štitne žlijezde, timusa i čitavog vašeg organizma. Sretno, vidimo se opet uskoro.